no pay enkoma ye bedie tie we say na fe yemfa enhye yenkoma na say tie we omampanin John Dramani Mahama asem ya oka ye yentie we na yenyina so emfa eni yenkoma no. In Accra, it's not an engineering problem. It is just a problem of indiscipline. It's not an engineering problem, it's a problem of indiscipline. We have drains, and everybody says, why don't you do sealed drains? But the problem is when we do sealed drains, people drink sachet water, they eat papaya in those styrofoam plastics, and they just dump them anywhere. And these and some I cost no me bacho me kai pa se me abofra no na ye wo miamia bi wo ho no mo a na ensuo enyiri nkoho eno nti me kai on the stretch of eye ensuo a ye na ye fra no pelele eno na tene kofa de cham so ho no mum efri amunaga ene besia na atwam ko na maboabo na fa de cham so na ekọ ye nyina ye nim havoc a sensuo akos na minim esikafo etkukudam enintini a ensuo yi etu omo wona na wodan wona dan ewo nsuo no ho a ensuo no etu omo afri ho. I can name them but bibinti me mo wondin public figures yeah na me ba obi din a edan anank wasisi pa sa bre no na edan na efe ye me nkwala bre mu na yetimi kɔ ne yakɔhwɛ dan ne sɛ yakɔhwɛ de sɛ eye tourism no na wanyina wato afiri mu ya yehu baabi a wafa yenti o mampani John Dramani Mahama asɛm o kae problem. It is just a problem of indiscipline. It's not an engineering problem, it's a problem of indiscipline. We have drains, and everybody says, why don't you do sealed drains? But the problem is when we do sealed drains, people drink sachet water, they eat papaya in those styrofoam plastics, and they just dump them anywhere. And these plastics wash into the drain, and they go and block the drain. And so if you have to unclog the drain, you have to remove all the drain covers and clean it out. This is how they are for one. I'm on my validate here who sampa baby what to assassin ne kwan so ano no. Na baby a wo ko si wo dan no kran no assembly wo ho no. Wo mo nipaku bebre. Your special planning department e wo ho, EPA for ho, water resources for ho, lands commission for ho, works engineers for ho, urban roads for ho, fire service for ho, and sana ubesi wo dan no. Na e was say what for sanko for nyina ansem. All these people are paid by the government. Na ye bo binum salaries ekire wa fat salaries. Ye bo bia ketua wo je kire wo a. Wo se befem. Enti ubisa wo ho se e ba ne se na sanko for nyina wo ho na e be wi ekire no. Ye se obi akosi edan asinsuo so. Ama nsuo no e bu fa manfo edem. Nti be wi ekire no ye se yenko bu sa dan ni ngu. Ye ka o my GDP asa ne ma ni nyina ka ho. Investment amount for ye sika ye di si adan ni nyina boa ma GDP no etumpon ekosoro. Na nti so obi adwudwire ne mawram na so otimi nya sika ekosi edan koye project kosi dan onim so de ne tibeto wakọ pension. Erade ya na domanya kakra bi wa ye adwuma for all his or her life. Na wanya sika so odi kosi dan, wasi dan na wie. Empanimfo a hye won sase wo se wo hwe eye ntotoye emma saa niema ni nyina etimi koso no wo mote ho EPA 40 ho water resources 40 ho lands commission 40 ho works engineers assembly ho mote ho urban roads 40 ho fire service 40 ho why na ma permit why na ma eye guarantee say baby a wo dan ni si no kona kosi eno nti ye nhwe ha na fei edan no wo mu si wi a ye se yenkobungu
Maybe bra Facebook na behe ade bi ansana behe ade bi bra Facebook behe abrantie bi ya wasi ne dan na behe se ye buagu assembly ni se ye mungu because baby a dan ni si no enya authorized na hedan ye si ho abrantie no homo bro the youth of this country where is our future hwa abrantie we when you na be on the early 40s we sit down to say yes ye njiringu should pull it down because baby a dan ni si nye hwa abrantie ni say enani atutu aka nsem oni buafo ye jiri dan ye gu hey and the rent issues are a problem in this country so ubenya sika every 2 years akohan dan to the tune of 20,000 plus Ghana cedis and sana wo de akohan dan enti sa brante ni eyam kakra adwuma yi amuma wo bi nye wo mo bri wo mo manya ani e de nya adwuma ye na wo nya sika ekoye japade eti say ya yesi yem pulling it down yen dwuningu enti excavator ena edi si dan yi mu abrante ne bunko todwe e wa sojafo anim enso ye nhwe nanim kra. Where lies the future of this youth of this country, the youth of the country? That's no that's ya mo ka kire say that's no e wa hin that's no wa nhwobi e japade ene ye dwira gu no that's no wa hin when yankopan fafia abrante obegine nkokra firi nsam because ohun say ebra wa branyina aye wasted. But the people, there are people who are paid to do this job, who are paid to inspect such projects at the various assemblies. And it's half for no omo hin. Woma ye twa won ka no omo hin. Woma ye twa won ka se omo nya sa anwuma no, ehin na omo wo. Yentie community bia ensuo etwifa won so yentie won so ensama a womo eka yentie community no ensama a womo eka manso no ta na ebua fa hanom nti ebu fa hanom ayeye duane na yentimi nye hwe fa ho biom anu na ma nsuo no ma ahanom na weche hanom se no ya nsuo no tosa na ya mo bie na be ha ya wa hasa na baby a yeti no nso na dan na yeti mu nso na nso ha esa nso otobia nso no kodan no yenya baby nda ade kese a ha ye pa ne sese nsuo no to a ejiri amanfo nyama edeko na wo hwe e wa ha se nso sisi ase ya nsuo no ebu akọ sister ne shop ni mu e wo hono ma enya sem ketu akra sometimes etimi fa amanfo nyama edeko na metisi se ye se nkofo e de ahwea so egugu etire hono nti ma like a block kwan no nti nsuo no tope na e de eba amanfo shop ne ade odo no e na omo sati so omo ye gata no na in fact engineer ne ba ne ye ka kire ne se ye sere no nsuo na fi dam no e bi ba ha se no eso nti ye sere no already gata no enfa nkosoro maye o ka kire se ye man de djuma ye nti ye man de djuma ye de ye ntumi nka hwe nfa ho nti eja e na oye no se ne ope nti nsuo no to de in fact ye dem de every year bia nsuo ko ye dem because ye ti bridge ne esro say nti ka no ukoka say yanko school nti uka ontie onam ha engineer no onam ha okita for by number plate ni green most specifically crispo say nsuo to a me say ampo na me be adwuma e wo me fie I have to wait say I met me ayi friend is pictures e dey achero I wo me fie mo kitu nso ne de mante anso no ha wa ha no say omo twa agota mansuo no say ba nkrofo na mo be see dan wa hanom no omo tofili afili honom nti amanso no ta na ebu afa hanom nti ebu fa hanom ayeye duane na yentimi nye hwe fa ho biom anu na ma nsuo no nti ye ka asem a ye mfa a whole engineer abanya afa wadwuma a wotua wo ka ye betima ka se maami sabi onim nyansa kora chen maami sabi onim nyansa sen because wotumi ehunu se the volume of ensua ebefa bridge ni mu no eso enti bridge amu ye no ho no mu mbabu o se fa wasem kono ho a wo ma madwuma chese mu nko na munim nyansa wonko school a sabi wuni adwene
won call school sabi woni adwene na mo rafi kroba du say on adia ekoso no edika na yentie assembly member bi na sem o kan ye efa sa adia ekoso no the assembly member is helpless. Where should we place the blame? And here why in the year months bo assembly member say or the DCE cry akobia nsuo no yiri fa ho akokire no say weni and the day nsuo ni ba DCE ye be ne day. Now opani bi asema what can say the assemblies are not resourced, they are not well resourced. Hey, assembly na mo kan say they are not well resourced enti yenye den yenkonkowu. In the next 20 years, I hear Kumasi and Nabe flooded. Because Mbiambia na insuo engineering koho. Be 2 years, 3 years, 5 years ago, na insuo engineering koho, and ne a honina yiri. Yentie assemblyman no nasema oka. Because last year, MC said Banini. Medina ba be ko insuo no duru kotwege. And on promise oko yi moko ya okujumaba. We seen there yente hu ka bia. Na say ya etobe 3 days enra obi mi fun me hu se ma betwa police station ko aka ho a me twa ye e na o cha se me ntwa ense no engineer no no mo hwe me twa ha akotwa ho no so ye me bra ye adwene ho ne block part nya ma twa ho nyina aka ho e no se enye ho na o hwe me road na ye flooded no but me pese o hu bibia problem na start ansa be do me police station no but o ma me samba back e be twa police station no anymore se that is no mo bio se dia o hu now o hwe bibia nso ni free no eba no ebi no sisi dan a eben waterways no they say come no say be ya gatas mpo a say demolishing na ma ba ye na ya ma gatas no mba na nso to na manfo hu to mo a me no say ma me ba ko wo bibia mo ko ye no odwane aja no kunu ya ma me bia friend izibane ni mo na ma me to odwane aja no kunu na me assemble ma me ahonde wan me to me car me to me fie kwa me timi ye gata wo enye sha ban ena obi ntimi nka say ma me na nkwa assemble wo enya ba akonye mienu ye general assembly meetings me wo works committee me ka ho security and justice me san ka ho issues we nyina na ye resi enye say yankasa ba eye say leadership na ya disappoint nyina timi no so mo to abama mo no omo so na mo benefit nyame. Leadership no ena e failing nyina. The leadership is failing us. Now ye could de awiem ye could gina kiw mo to aba e de yim panimfo se omo mehwe ya setena mu so se ya setena be koye. Now look at what the assemblyman is saying. Assemblyman say a leadership ena e failing yen. Intimi me ka bia my from so na. The leadership is failing us. Now under Ghana law, Ghana ye mra ye de ebu oman no ye obi ye friend Ramza site. Ya ade e friend wura ebo wura ho ban wura ya ye me bia ya techa enka ho no bo se ye dua nnua bebre wo ho ye nsi dan wo ho nti se ensuo yiri pa na nka anonom ekogu na anonom afi apema hankro ade wotwe ene ye de ensa ko share sa ade ya se convention a wiase nyina ko ye Ramza convention ye de ensa share se Ghana ye bedi so what has happened to Sadia no? What has happened to Sa convention? Ye penny for Omada and are they not reading? Are they not reading? Emraba kopa e bossa Ramza site no ho e ban no me kire e wetlands no awura no e bo ho ban no Ramza site regulations 1999 LI 1659 ayemra o e ma assemblies no various assemblies no MMDAs no e ma on kwan se wo mo regulate enema etesa se we ensidan wa ha na nananom enne enkunya amotete so no bebre wo ho am nkunya no krampo para mponim because nananom spirit no kra tuko bebre wo nkunya amotete so no para kranim because spirit no tuko eso tini a kane no na yese ye sacred emiamia bi wo ho no a ye sacred a yese ho de yemfa yensanka nananom bebre aton ho nyina di ton ho adi kakra obedi enti onwini nchirima ho kakra obedi enti onwini nchirima ho enti obisa ho se yekoya na ye bai tie asema papa yi eka efa ahemfo tie so ya ha no so dan bebre etisi ensu na kwan mu hwe kristo titi ase ya ejina kwan se ensu no kwan na kwan be bi mfa
tinya dan bi na esisi baby na entume ko esi nsu no kwan ti dan so se nsuo no so se dan si nsuo no kwan a eba nsa nsuo no baby onya bia na wafa nze be se aban na exercise na oye no baby a odeto ebe yi na aban na emfa na yeso ahemfo no we yo se ebo aban so ebo aban na no so waye na aye fefefe ene mache ahemfo mo ba boa pa de na mache ene wura wo mayi mu nyina ahemfo to ne nyina woma to ne nyina je tafa di enti so eto a na yiri fa wo mama enti wo yo hene na wo te wo na hu sa de na eya sai na hu si eya wo o ho na assembly na ba yesi rezoning be bia eni say ye de ensa kan ye ton even school park no wo ma ton no mo edi mama for because of skika krombenya rezoning ti ya pe brofo kakra to so rezoning no wo ma ton enti na no mo te ho na mo hwesa na me ya eya na temo sen na under Ghana chieftaincy act no e chere say na nanom ensase no mo hweso de mayeyo you are custodians of the lands mo hweso amayen and I am telling you someone hwani here said in some enema si kono enche timemfo no be sore no maje wo mo asase won be sore protect won asase because you are custodians of the lands say you see hinia sase nya wo de wo hweso ama timemfo no eni timuntimi tonton sase no biara na mfa o hawo mreyen you can't do that enche timemfo no be sore Samu has a sense of my and Samu ye dia will rise. Now for Yanka boy and Sassam Hobay. Because I am Shania in the next 20 years. A Samu Bessie o Maimu, Yempe. Would a Tawani, Nasha ho, and Miamia and so engine coho, when you see Honomo. Shania Coso, Shabby and so you have Facebook never in Sweden. And then when the catch us a doom crank and so be as of market, now we and so toy. As of market, Ubetimia Brucio. Why na catch on say nsu betime yi do as of market why na catch over here nsu ayire na hwese de siko edum central business district na nsu ayire na me catch on say anhwe in the next 20 years Kumasi nyina be yire awontia say o konkran a whole community na nsu afa ne nyina obia to afri ho na edan ne nyina hyehyɛ nsu ase ade ne ye ho saa empanifo aye twemo ka se munya adwuma no madeda munya ne nyane because ye watemu obebu se asase so ye misamo hwea you have questions to answer from your maker ye hwane so Nhyira 104.5 ejatua to ena waso gusa uti ofori ewa ha